Khulumka takuk bukuk song khulumka joto tibra sarok no sari kaham sari kaham no jane because it's sari in time ba ang tini Tripura People Foundation office asugui naroni bagai video khlajani asukha kisa somai lagardi kisa mic ni bagai thabai nagra sibana Kaklayo jotono khanai tongna jotono nugui tongna hanai finally chung venue bo set khlaika Hyderabad cultural program Tripura all Tripura handsmith Hyderabad ni bagai venue bo set ng baikha venue ni bumung ang tabok normal sai khanarnai Kaklayo jotono o venue no norni calendar save khainarak bayano save khainarak mon yagulo norok jotono khainani bagai reading bayano je Hyderabad tongna jotto Tripura saro so date location nai ini MLR Garden Function Hall and Event Place. Bini location angka Vattinugapalli, Gandipet Mandal, Narsing Municipality, Rangareddy, Hyderabad. Pin number angka 500075. Kaya sawo ongnai MLR Gardens, Gandipet. Totono o bumungno safe line ragdi. Location ang normal location rock video in the description share clarity one location and I normally date of safe planarity 13th of December 2025 chini habubagra Hyderabad dongai Tripura sara ko malanya phainai enchung kaisa cultural program khainai kotor maklayai toto Tripura sarok ni cultural program musamung chamung toto no lainai chenga jago chini chamung robo stall lainai stall rubai je income khainai muchungai borobu phai income khai mano jani stall tabone simuna book khaidi taki ulo norok stall manlia angka manlia bokai mano hunyang na jani tui so coordinate khaidi Hyderabad ni Tripura ni Hyderabad Tripura ni je leader rokbai coordinate khaimani yagulo norok kaham khai noroni dukan rani ba norok am phala muchung ni risa ni awang bangai awang sokrang je norok Tripura ni chamung phala muchung mani abono phali mannai o event abongka all hands meet Hyderabad first session Bangalore to second session ngai but Hyderabad ninge first session ngai so khaklayo norok jottono manjagano jotto Tripura je Hyderabad tongnai rok o 13 December jottono chuti na baidi timing ngai diponi 3 ta ni simik horni 10 ta 10:30 ta 11 ta jora phanangi mano but jottono diponi bisingono manjagna ni chaitok baidi jottono dati phai mansak asum norni bagai kahamungnai taki chung asukkai gathering khlaigangai sal tongse nuklai na bungkhang nuklai ni sini layano angkai chini bagi bo tebo kaham jis jaga phana tongdi Hyderabad ni norako video no nugui tongo hungkai norako share khlai baidi joto Hyderabad tongai Tripura kaichapuna yog yaknani tei jottono kaisa koroya wei tei sopainani engthung jong tini Tripura People Foundation office asugui o video no khlai tongo ang norokno announcement khlai dokha so hopefully norok khatungai khathari jotono phaibainai chini habubagrano Hyderabad hasteo welcome khlainani bagai jotono nasingi tongbaidi jotono chance mannai bubagrani logio photo bonani as a group photo pon sungna lainai bubagra ba interaction khlainani bubagra ba speech renai bini yangtei je thanchani kok khaine bo sai khanarnai chini Tripura ni thanchani nangbumtei chungumtei ke Tripura ni thanchangni nang aboro jotono bubagra sai khanarnai chini jotto Hyderabad tongai Tripura no so khaklayo norok jotono hamjak bayana hanai khaklayo norok jotono khaja tungkha tongbai khana hanai phainai chung dattino 13th of December lock the date tapok baidi jiska phana phaibanai chaitok baidi je Hyderabad tongai Tripura saro lungka hambai jodi kono doubt tongo jono kono suggestion tongo hike o video o kisa norok comment khairi ready je sana musungmani norni suggestion tongmani ambo norok khairi ready date to fix tungkha 13 December amno to change kaimalia venue butun tabo fix khairikha te wisi sauno MLR convention Gandipet okay MLR convention Gandipet o location of safe planarity 13 of December jotono dipon tinda niskam sokpanyani chaitok baidi te wisi klungka hambai